بحزاران جوالاتین سوریه ji Kurd û Ereban bûne qurbaniya şer û nakokiyan. Ku İdrîs Şêx Ehmed yek ji wan e tu agahî û zanyarî li ser wî tune ne. İdrîs Şêx Ehmed xelkê gundê Şêx Ehmedê yê navçeya Raco ye. Di çarê meha heftan sala 2012 li ser bûyerên malbata Şêx Hennanê Avrazê bi 27 kesan li zîndaneke pêdê li gundê Hûbkayê Raco hatin binçavkirin. Piştî 28 rojan ji girtinê İdrîs serbest hate berdan. ساله 10,000 چاری هفته کره من یا پاکه گرد مشکلا مالا شیخ حنان دا 28 رو کره نه حبسه پیشتیوه کره من نوبه گنده دا نظام البعث حکمتا سوره دیا جاردن کره من گرتن لحمسه وجوه چاقه دا حتی نه کره من هندایا اشقاصا ام لعبتين ما وشتدين ما مردين ما ام بجبكن ما نكون يبجبكرا. پشتی سربست بردانê İdrîs wek xwediyê mal û zarokan berdewamî di karê xwe de kir da ku debara jiyana xwe dabîn bike û bi karê bazirganiyê navbera parêzgehan radibû. Dema diçû parêzgeha Şamê li nêzik bajarê Hemsê ew hevalek wî ji aliyê rejîma Esed ve hatin girtin. Piştî demeke Kurd hevalê İdrîs ji zîndanê serbest hate berdan. Li gor agahiyên hevalê wî ji malbata İdrîs re got ew û İdrîs li zîndaneke rejîmê de bûn. Lê nizanîbûn ku li ku derê ne û li kîjan zîndanê ne. ما شقاصا محاولة كر ام بي بجبكن بري حزبوب بري ملات بري دارو ما نكو بجبكرا حتى نو كوري من هندويا كوري من نوبلا بيا باكي هو نظام دو هندو بيا هاو زونن وان چوني سيره هاو زونن وما شق محاولة كر ما نكو بجبكرا الرجال دكم از خوازم سمریجی بلا ازونه بن و خوشیجی بلا امزونه بن. Şêx Emîn bavê İdrîs ku bixwe endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyeyê daxwaz ji Herêma Kurdistanê û aliyên berpirs dike ku çarenivîsa kurê wî were xuyakirin. دخوازم لوی من ادریس شیخ احمد لکریه و ودعیوی چیه ام جوا دخوازم جو اقلیم کردستان دخوازم و شقا حزابی کردی هنه اجیو دخوازم کره من هندابیه چهار کره خال لورتامانه پیرکوی لورتامایه سالا ششه اشته هندوی من هندابی امزان الکره کدو چیه چوبیه چونبیه امزان نظام گرد و بر حتی ناجی خبرها مجنینه مشق قواش دین در کرد من نکو بجه بکرا. Çîroka İdrîs Şêx Ehmed yek jî çîrokên bi hezaran welatiyên Sûriyê yên ku tanha windayî û bê çarenivîsin ku bûne qurbaniya bazirganên şer û malbatên wan bi hêvî û umîdin ku careke din vegerin û berdewamiyê di jiyana xwe de di nav kes û karên xwe de bikin.